long pang thek thek the tum bang pho phan helepen apranar mute kang dera phi tra khum pho me kai kang chom District Administration a hin pen long honga ok ke jora hukum ke khang Bokajana long AJYCP asong hin pen kalitang nandita saikia aphan kachiki modun Karbiang long life prime time birta long pen nilisami juli baby nonar jik tha birtang ton pen Karbiang long pen di Mahasau district along kedam tang ningkan kep angbong monsam kithira son si thek pon long do bonta kedam tang pai pai ni phain kora trok ani kang sam por phai trok sira chiti malom diang mu kalong pang thek thek thei resim kang tang ki oratum bang pho phan helipen ar mute kang dera jok puthot soluk soda ka mongwe nangke japsi thek pon long lo Kedam tang pai pai ni phai inquiry trok ani kang sam di Mahasau district Diangmuk police station angkang ranger bila hawar along soluk sodaga mongwe nangkija bangso soluk sodaga mongwe nangkija balong pang thek thek thi risim kang tang ki ora song atum tovar pialong truck hum pho phan khangdunsi adimalo amat bang pho truck driver atuma phan helipen apsi apran ente kang detlo bangso phi hum pho truck setami me kai te kang choplo Apran kedam jui bang pho tum lake Biplop Singh, Fauji Rehman, Ajgar Ali, Sikandar Ali Lapen, Gol Ghosh. Halpu banghini heliamu keroduna tuma phan tong sekot se kelangja phan Lanka Civil Hospital along ansi palidamlo. Mege kai chok hum pho truck along kido koila lapen Dalmia Cement Company a truck umrang sopen koila ke ban bom ahutsi ke kaidun pusi birta longdon. Kailoi ahi asu muk signal marisile signal mar logote logote moi গাড়ীখন ৰখাইছো তাৰ পৰা এটা ফায়াৰিং কৰিলে ফায়াৰিং কৰাৰ লগতে মই মোৰ হেল্পাৰটো লৈ মই পলাই গুচি গলো দূৰৰ পৰা দেখি আছো হেতে পুৰা গুলাগুলি চলি আছে আৰু তোমাৰ গাড়ী কোনখন এতিয়া মোৰ গাড়ী এখন হয় 12 চকা 7586 এখনে গাড়ী আছিল হয় এখনে গাড়ী আছিল মোৰ কেইটামান বজাত তোমালোকে আহি আছিল ৰাতি 8টা বজাত ইয়াত আহি পাইছিলা হয় ইয়াত আহি পালো 8টা বজাত আৰু সিগনেল দিছে মোক সিগনেল মাৰিলে মই গাড়ীখন ৰখালো আৰু বহুত মানুহ দেখাইছে নি গাড়ী লাইটৰ পোহৰ কিবা দেখা পাইছা নেকি সিহঁতো আছিলে বহুত মানুহ আছিলে সিহঁত ইয়াতে আছিলে তুমি প্ৰথমে তুমি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ মই মোৰ প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰিবলৈ মইতো জনতা বচাবৰ কাৰণে মই গুচি গলো এইটোৱে মোৰ ভাগ্য ভাল মইতো ওলাই গৈছো গাড়ীত থাকিলেতো মোৰ অৱস্থাটো বেয়া হলে হয় কি নাম তোমাৰ মোৰ নাম ৰিজৱান হুছেইন গড় লংকা উদালে Halapu di Mahasau District SP Joyan Singh hin pen kaning je pona tengke bangso sailang no ke klema phothak Dimasa National Liberation Army mate DNLA atum tahai pusi ningje pon lasi bangso phothak kiri tarli basai kedeng ponja phansi sideng pontang no pota SP Singh pen ningje ponthu घटी माने तो घटना हुई से माने एज पर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ग्राउंड 5 कोन मानु आई से 5 कोन मानु तो घटना को अंजाम दी से और मैक्सिमम सस्पिशन हमार डीएनएलए नाমৰ গ্রুপ আছে मैक्सिमम सस्पिशन यार গ্রুপ আছে এটা আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলি আছে না অপারেশন চলি আছে আমি আসাম রাইফলৰ সহযোগ পাই আছো ইতিমধ্যে যি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে 5 জনকৈ লোকৰ তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰা হৈছে নেকি ইয়াৰ মানে কাৰবাহী যেটো আছে লিগেল কাৰবাহী চলি আছে এতিয়া মানে ৰিট্ৰিভ হৈছে সবে ডেড বডিজ থ্যাংক ইউ Haflong pen Suraj Barman pen Khironi pen Mohanteran Karbiang long life African swine fever avura joine pen Karbiang long alu long hong oke jorpon pide jiaphan Karbiang long district administration a hin pen kapangda Pininangli tuma thengno along kebana birta laki isi kenang sor birta
Karbi Anglong life pen non hedjong kelong don birta tengke African swine fever ki so awura joini Karbi Anglong administration hin pen Karbi Anglong arlo longhonga oke jora hukum inkir pontanglo Bangso African swine fever ki so awura joini pen John Pharo police social longhonga phai kithia birta klanglo Bangso Phuthak district administration hin pen hukum ki pipona vetik aporang bong longhonga oke jor pon pe dejia phan pachini ponlo Labangso birta laki district administration hin pen sikjira sai kideng pona birta Dipu farm along John Pharo plia longhonga phai kithia birta klangpon Bangso Phuthak district administration hin pen kapang daga birta laki longhonga oke jor hukum ke khanga sonsi ke pon ke bana barsai anta hukum pipon pe Puthora birta RJ tha Karbi Anglong district arlo non amat ki longhonga oke jor pon pe dejia phan district administration hin pen pangdak ponlo Jasmine American swine fever ki so awura joini pen district arlo longhonga oke jor hukum ke khanga sai deng ponlo Birta tengke John Pharo police social longhonga phai thitanglo ke wangjia poralong district administration hin pen ke jor hukum ki pipona vettikan ke Karbi Anglong district along longhonga ok jorlongli News Desk report Karbi Anglong live Kedamtang pai ni phai kora ECR ni inut Rintu Sarma bang Nandita Saikia phan aning ke doga pin so puche krongsi Dhemaji along nokso pen tengkheng dundullo Bangso ka tengkheng ahut Nandita Saikia bang ahir kang tangrak areng ahu ke sojo kedamtang pai ni phai kora pho arnia bangki Bangso apir thepen chi ute kang nang koklo Bangso Phuthak All Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad Karbi Anglong District Committee hin pen ningduk chepak langdunsi kedamtang pai ni phai inkoira trop ani kangsam por phai troga por malong pen bokajan AJYCP methang asa hemalong kalitang Nandita Saikia phan kachikimo asai kidengpon Bangso ahut AJYCP KADC Bidisar Horen Inti Maipu G2 Phukon lapen Aria sang hotum chelangsi kalitang Nandita Saikia karjong Ning kangsam kapalong ponjia phanpura milur ke kaya sai dengpon Kalitang Nandita Saikia phan inut aning ke doga pin soka chekrong Rintu Sarma pen Dhemaji along nokso pen tengkhengsi apran armudet Lapen inurajir pia bangta ahiring tangrak pen areng ahu ki sodunang Aphuthak AJYCP KADC hin pen sodak pen pin rempon আচ্ছা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যোৱা 21 তাৰিখে যি ধেমাজিত অধ্যয়নৰত কৰি থকা কলেজৰ ছাত্ৰী যি নন্দিতা শইকীয়াৰ যি মৃত্যু হ'ল যোৱাকালি সেই মৃত্যুৰ খবৰে আমাক অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতৰ লগত যি আন এগৰাকী ছাত্ৰী আহত হৈছিলে আৰু তেখেতৰ পিতৃও আহত হৈছিলে তেখেতলোকৰ আমি আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত সেই অৰ্থে আজি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি আমাৰ স্থায়ী কাৰ্যালয়ত তেখেতৰ নন্দিতা শইকীয়াৰ প্ৰতিচ্ছবিত আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপদেষ্টা হৰেণ ইন্তিদেৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে আমাৰ মাজত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকলেও তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিত আমি পুষ্পাঞ্জলি কৰি পেলাই তেখেতৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিছোঁ Assam along lason so arlo aphan amme kachepalang no asai ke claim arniwang amatsi nangbat bomajok non ke India ang bong along ke so arlo aphan kachulang rema bang indeng pho an lidun tanglo laso bang sarkar hin pen soda ka dai lapen aron pathik ponang poputa AJYCP KADC hin pen Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma aphan kachuning ri padupon আৰু আমি চৰকাৰখনক বিজেপি চৰকাৰখনক যি 100 দিন সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আমি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত কিন্তু নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে এতিয়া চাবলৈ গ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসম ৫ম নম্বৰত উপনীত হৈছে নাৰীৰ যি হত্যা নাৰীৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ হৈছে আমি সেইকাৰণে বাৰংবাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটাই দাবী কৰিছোঁ যে নাৰীক সুৰক্ষা দিয়া এখন কঠোৰ আইন আনিব লাগে কাৰণ যি কালপিতটোৱে ৰিণ্টু শৰ্মা বোলাৰ যি কালপিতটোৱে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি গম পাইছোঁ যি ডাইৰেক্ট ঘপিয়াই মানুহ হত্যা কৰিছে তেওঁ তালিবানীৰ দৰে হত্যা কৰিছে Chainong phagaphan kerai ko malar munit mate soarlo kerai ko masaya bangle dengrong abangsi kimithuji
soarlo tumaphan asona kerap ke pilo seta soarlo kerai koma bang avi puta pherang kya thengno AJYCP KEDC amai phu konpen ningje bokajan pen ananterang Karbiang long live Hawar Karbiri Sunim so ronga jay ka padopon ji aphan rongkhang KCS aro tumki kache sik chadang padopon bomlo Jutang jubat lapen elam iki ing choklong nang jibwa kemang padopon si peneng asengkana bangke rongkhang KCS aham phang tumpen Hawar Karbiri Sunim so ronga jay ka padopon jelong rongkhang aro ke doan resonim so atuma phan aning kirong pon thekja phan pura kedam tanga chik lopen si kache sik chadang asai ke claim kedam pangcheng pon bomlo Rongkhang KCS aham phang atumpen Karbiang long live aphan nangkapachini dona tengke alang litum Hawar Karbiri Sunim so ronga je ka paman ponja phan pura kedam tanga chek lopensi sai ke klem pangcheng ponlo lapen alang litum aphan KCS tiripia mayatum towar nang thosi Hawar Karbiri Sunim so ronga je ka paman ponja phan sai ke klem kedam nang jason ke do anta chisik chedang ponlo Rongkhang Karbiri Sunim so rong aje ka paman ponja dim lake langchingbar rangsina klamalong si paman ponpo labangso Hawar Karbiri Sunim so rong aje ka paman ponja long kapachun ponja phan bidisar MP Horen Singh be lapen MLA Barim Dr Mansing Rongpi alang litum abidi sore anparta alang litum atura dak pensi Hawar Karbiri Sunim so rong aje kapachun ponja phan ningka che thelam the chepaklang ponrinti Rongkhang arlo KCS aterang krepli keseng pontangdo lasi alang litum pensi son kre hinia son kachepati padupon po lapen Hawar Karbiri Sunim so rongaje kapaman ponjelong dhorom lapen songalam chipupe pin pensi Rongkhang arlo kedo an arada tumta kachirap cheto penchenglo kachetong dun eje aphanta kachoningri padupon Lason si rong asaratum doan setame kachirap chito kipidun hurji aphanta Karbiang long life athengno Rongkhang KCS samai phu senot inghi hinpen kachuning realam the nang chepaklang dun ahok bet atiba bangke niltum langchingba rangsina klam along sidopo lapen labang so Karbiri Sunim so rongaje kapechun ya phana bangke nilitum ningachet hin nai nai abang phu bahini aphan ningche thebensi bidisar tumlo ake hai MP Horen Singh be lapen ke ake hai ke damtang Dr Mansing Rongpi aphan alang litum adakatur bensi Rongkhang long KCS kapang tang ye phalang tu phan si chok khabe si kam flem phon bom lo si pining katok ave aphanta ningkan surini ra ingkorai si Hawar Karbiri Sunim so rongaje aphan pu panong pen kadok kave Rongkhang arara phantani liga choning rije bangla hello je rong asara tumta la dharmo je pupe pin parti ji pupe pin pen Karbi Cultural Society aphan kacharap dunja phan pura adon tin seta nang netum un anajak kong bana charap dunya phan liga do ye phanta kardom che pilo Dongka mukam pen Wiki Bay Karbiang long live Tangte bini prime tama birta ke lapo ansi kang tonik la